News nam hajing thia hapadang ka jingdo jingkerman hadin bola syaot no bro arliang kikti kikijan naga jingja salempat boarding elektrik han nong mensong kabla jia hau bana jeliu jong snam arajar khat pra penban menta usamla yarap bor langkhan lai pusau snam garta ula yo pat kalat ban pen kre yaladi banya kop mare daki marathon bleed Uniu samla udan mentah haga jaka sumar bat IG hikai kabla tip kum ke Physical Medicine and Rehabilitation Center PMR Center halaban bat udang penbet penbiang yaladi bat kilan ban klan kiksa ban yo ban ya ai reng hakani gejingya kop mare haka jingya kran haka no pai singi jongga arpolai tarik unailar araja arpusan usamla yarap bor langkhan dakaba ai kublai ya ke PMR Center kamtam ya ke Dr. Lahun Lang Soalia Managing Director Ulaong bementa uyo ya ki Marathon Blade lingba ke jingya rap UCH Vijaya Shankar ulat ke jela Meghalaya Ulaong bahadin ke jingjia salempat boarding elektrik syam ladan jingkerman shu Henry suki ula yo ya ki artificial legs bat mentapat saki Marathon Blade Uniu samla unang ru ban thok dak bat di bat baro ki jingdon kam shimet jong uhi ula ban le dalade klam dadan ki bakersan ni yarap ya u Kajingja cuma pada hanam samhi ausnam ajar kapra nasabat ke bor elektrik borlan bulan bahek dan adien masin sabat itu pedikit yang apa nazarat di bahiyam bagi baterai itu ki hadien baju semua penelitian ki doktor ki dan pelai kajing yang cuma ki dan kam nak dikati kekejan dan kong ya semua tak buat nak yang kaya kesem jungi patna muncul misosi mau dan dua berkati kekejan sok ngaru misosi nomor lakai nga ngakha kamat ka bapak kukhya bangali trai nan kita ban shuru do no kati kekejan kamte ka besuk jungi beri dan berupur ngalas berkat ladang asyarat lu ngalas yang betang projeknya ya projeknya dari limba doktor tentang doktor Lahun Lang Soalia yang IMC dengan nganak banyak isin karena kadang ini ngadang juga pada yang ngadang sedang menteri ke menteri juga bagi doktor ngadu senam ajar besar aduh mentah ngadang kadang sedang menjual kini kibrit kadang kamsin pori yang mare ne wan iu nomor ka habdul kam kastimina dan kadang le jadi strange ikut pada haitu kecing anggun cuma dan menta pada bangan sim bentalang haki para ampik bangan mare kau te sebatai pi kenegaraan dia juga kamde kas sprinting kadeka balik martan kadeka sospa sejurang ya le begitu mabsi taswa napala mesin gitu sprinting mentang lastang ni sedang mare ko sai anihu ila derbi olympic session itu dan tate sedang terkam konsat kadeka ni po PMR ni namanya ngayo le ka hydro kontak ka hydro kini strange ikut nak biangnya kena spesial ni. Pun kami memberi dan lapajang-pajangnya mulai kapan kami dengan pai shoble, kepada kajing Asia, kepada kajing Tristan, infrario dan etuso. Mayo hanya di masentang mayo kuba ngabri di berjingduna Washington, mayo kata kemat kepada kubalong lang kuwe kuntat pen training yang ada le fisioterapi ke aibo dengan panto malah panto pantai komputer malah tema ngaso wedu train online along independent train bagi ngap jeng tentu tak bisa train ke company typing anak mengharapkan to mouse balang accessible dan bang mansur dia control yang terlalu accessible di pen di mengambang abang ke mengatur dan sebab independen kita lagi
Nakaliang ke Dr. Lahun Lang Solia kala penpau bahaus nam arajar khat pra ha ka jinga kendu bat uyarap ka syambau don ha pedang ka jingdo jingkerman. Kala ong basuki-suki ulala ban sayala de nakate ka jingdo jingkerman bat kum ka center kilawat kilat jingaram bat hadu banda yo ya ki marathon blade nak ka jingsen nyang ulat. Shushu kala penpau bamenta uyaram upan kre ban mare haki lempung yelek kai Paralympics bat ka jing ang no jong u ban job syaki lempung mare bat man mi khmat ru syabari. Kalau ong bau day bening kong na India ubam dan keti dan kejat syuk ban pen kre yakop mare bat ong bak day ru kapor ka ba ublei u ai yau ne usamla. Por pangang kendu ya uyarap ne. Ki keti bagi kejat kilapoi kum ta bahak ban palasuk udlut. Laput asma sum ka gangrene ka kanang kieu ka ta kanang jan la nang haban ot te kasien ning kong kalong kum ta. Kata di hana hazrat. Ban ot iki kejat mendon ba ong to kinya persangi yang ban pelat kum no ban kadi ka ba ya ba por mo kendu menang soban keren menang soban batai ngar ngam nang hiru ban batai malang ala ayo I ta malong ka kum balong ka kani ka uyara kala kamcur kat padang ya kisni kum ta la ot iki kejat ta maka taru kam de am ka basok ka recovery nang taru ka simpor di hadian bakum ta ni se persamban yo iki walking prosthesis no ki artificial legs kani ritang ba unia chwa ba unia kasim daga quality ga ban bha daga kalarem di hamta ni se persamban penyo ya kai donation ni ki pri ki bha ki ba keluarkan ai na mar ki ki batan te por bu ila ayo ikini por bu stang baniya ngatharai di hamta bu stang banyo biaya ka jingkerman hadin bu stang baniya un susutu okay to maybe nganum yap ne maybe nganum kani kam de ka jing in jonga banshu thia hajing thia ne banshu yap ne kadi hadin kata sekani pada running blades kadi ka next step kan aku nom no kadang kani ka vision nga sngo ba ula kidan ki brio ki badan ya kata ka willpower mo kidan ka ka pisu thu bakin la kidan ki bamdan ya kata uyara udan ya kata di hadin kata bangasutu ma ongini train ha kata ka por ha ni arjar pusau ngala itu uyara na do por ngas dangi udi na do arjar khapra tama banga ong bagi kata ni train ya kani di arjar pusau Clemden Blitz Clemden kata ka ngam tip ne ngan yo ya kata ru ngam ong bangala don mangasyu ong lada ka pli ta kala nyin long ready ka pli kala namar bu ble la don upaya ka por ngila train shwa bangin yo iki blitz ngila le ka physical strength training ngila le kat badang ya tu snem yo on kudu governor honorable governor CH Vijay Shankar jong ka Meghalaya ula donate ikani ai ka donation ya ka bisa ban yo ban shnai ki blitz kini di ki bashna knang ni bashu the ki customized blitz so yo ban shnai ni ki blitz long kum bakade kata ka por ka bala piang namar bangila iya me kata an yo kita ki blitz uyo ban mare kum to ka di tang ka basdang ka to kadang di tang ka sining kong na siba ar ba udang sedang man mare hadin prasnem kelempat ya ti ustaman mare na kita menta nang ni syakman kaplan ka deba unla ba menta kini ki Paralympic sports menta pladon ka Paralympic Association jong Meghalaya ti simpat na kata haban lek hami khaman namar ba udi ubaning kong ubam dan bat keti bat kejat narin dia na North East te udi ubaning kong bam dan mis bolit mare blit running tema suka competition jo urut kam te dan tang ba haban poi syakman ngim plan ban mare ne haban poi international so kani yakini ki marathon blades kadi ka bal ngila ya da perkat bang ngila da namar bang ngasu thu ba yo brio uba kelampat mare kat ni snem ubam pat don kata ka balance bang mare sprinting kadi ka ba so nakani ka daw ni ong bangin sedang ka marathon 400 meters and above kini ngi pasna shugo hati kidan ki prosthesis and orthotis ki bashna shugo hati te yakani kadi ka dor ka tamya ka shiphola namar badai bro arliang te sanlak chilia
te kata me kata kasi phola kadi ye kini ke marathon blades kani kam padai ke bakut kani ka sprinting blades ni marka sprinting blades kan push usha kaman ma umpat la menta unsala kata tu nganget scam nama udon kata ka jing kwa na la dehi banle how you snam uban wala da ka play kala biang baro kadi ka porta mu play nada ka play kata kala ini is sprinting blades kata desa kat san lak desi namar ba banyo kata ngiraban sang belang bisa biang ni bikin dan ki ban la ban tre ban ai in sala ban posha kata como sports person deh como tak como no brio undan hi angka stress te como sports person berapa itu ke competition level undan kata ka stress of competition ban mare te como u pila kadai bahagata ngin ha ban le ka physical training te ngi pe takaksa ngim shul ong atok khimare mde kata ngi da jet kiksa ni train khnang itu kiksa kumni pinle kumta ngile endurance training balai unda marathon la thai ta steng pat poi la thai ya ble stamina training endurance training kita la le baro tamba finally ke ek ba pher no baning kong bar baar kadika mind kadika willpower kadika control ha ka tu kapor ami dan psychologist ya kata so sport psychology kadisa ka way pade sport psychology kadika way ba komno pin so tho ban balance ya de ban balance ki emotions ban balance ya kata ka jingting mo ka por ba phile competition kata ka ha saka way nutrition kata rungin ban dan nomor ba pina ban so tho ka dehydration ka rehydration ka no pidi ban bam shwa ban mare next reason di bu mare kani di baro ka di plant mo ki apd ban le ba pin yo kata ka ton jang ka sa jong phi ki kata no protein pidan kam so kata ngidon lang hangi in the same team nutritionist marka ta ka bas dang di rehabilitation da ong physiotho drug rehabilitation mental rehabilitation kila adon ki centers ya kata ngim de kata ngile physical medicine and rehabilitation kamu ngi de shi team hangi ngade tang doktor hangi te ngade doktor hangi ngadon ki team ki dan ki physiotherapist occupational therapist ki speech therapist ki psychologist social worker ki di ni trelang baro ban pen yarap yo brio de se ubala poi kum kani mentamo kum la poi le se ubala pang yap shiliang ngan shu ai nuksai dadi bala pang yap shiliang undang kam yakini baro tang iwei 4 piang yo brio namar bale se ndala yo pang yap shiliang le se umla ban karen te iwan rungi speech therapist anta le se mla ban science show kiwan ki occupational therapist anta yarap ban shna ki tine ban yarap ban tho biang ni ban yarap ban pandai budam biang kawan kata so gidan ki team members kaba makata kane kade baning kong hangne ki physiotherapy te ki bon tama ban ong ka team ban don baro ha ka shijaka kade tang kane gawe tingi don hydrotherapy ru gawe ka bayara bai ki sports ni pedon kam ha kade fully heated pool kade baning kong hangne ha ka north east chili sport ngile arthritis ngile kita baru bat kumne ngile training ka hydrotherapy pool bat kiwe ki tiar bangidon ka team jungi ka he nang he shu ngin sanang expand ru how new banai banwan in sa place sa mo ka siang ru Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang kadot pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya